jadi rombongan kami ini Nurul Patah ini Pangbangaran. Jadi Pak Aibuai ini rombongan kami dari desa Paharangan. Ada utara itu kecamatan, lamun kabupatennya Hulu Sungai Selatan. Semoga kita malam ini bermimpi, malam ini asyik bermimpi Nabi. Amin. Mudahan Nabi menyanyi kita, mudahan berkat Nabi kita begini lagi. Mudahan jerpian bini dua beisi, jadi Bang Ulun sakadar mama dehe. Amun pian bini dua ulun bin belum lagi. Saumpama pian bini hendak menambahi, doakan mulu ulun mudahan lakas bebini. Asik lakas bebini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Jurang bebuhan guru haja menyahut benyaringan. Kada usah di belakang timbul ulun kasungingan. Jadi nih bebule ulun nak pamulaan, kinanya sekali lagi ulun membuli kiakan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu berlanjut ulun ni bemadihinan. Jadi nama pertama ulun ni membawakan segala puji bagi Allah. Dahulu kita panjatkan salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabiin, para pengikutnya tak lupa ketinggalan. Lalu kita bersyukur malam ini berataan, berkat ini kita kawat kumpulan. Wabil ini khusus ini para ulama di sini berataan. Lalu kita bersyukur tampolo bertamuan. Lalu alhamdulillah berataan diucapkan. Jadi tidak lupa ulun lima ucapkan. Ulun hendak permisi satu mata pemadihinan. Jadi nih Bang Ulun hendak lawan pian minta izin maramian. Jadi ini madihin ulun hendak menampilkan, jadi
berlanjut ulun mau ucapakan jadi nikmat dihin song dibagi sawiran tapi pang amplok isinya kada ketahuan jadi terima kasih Pak Haji lah lawan pian kada mungkin tapa horob anang ini lawan kawan lantaran di amplok sudah ada betulisan jadi pangrasidi ujar nih pamadihinan langsung ulun buat hajana dalam kantongan dalam kantongan ayo salam jadi madihin ulun ni melanjutakan jadi sebelumnya ulun jauh ni berjalan alangkah baiknya ulun terima kasih lawan ni yang berataan wabil khusus tuan rumah yaitu Pak Haji Duni enang sudah maundang lawan ini kami jadi alhamdulillah kawa mengabulakan jadi kami tolak tadi pang begesakan lantaran imbah tangah hari imbah sambehyangan kami tadi tolak kumpul di muka masjid pastinya sabarataan jadi pang bebulik ulun ni bemadihinan lalu ulun betaro saja ni membawaakan lalu terima kasih ulun ni mau ucapakan lantaran amplok ulun sudah dibagi pamulaan amunnya pang amplok sudah dijulung sampian kikira abe madihin hendak panutupan jalan pang ulun kadeda kesalahan jadi tupang sidin tadi menampayakan membuka tupang ipok nang ada gitu di tangan jadi ujar ulun saumpama ngini amplok sudah dijulung sampian amun ulun ampe kaina bemadihinan tak ada salah ulun tapi salah pian menjulung amplok kasongsungan jadi nih bang ulun tetap aja membawa akan asal tupang ada menambahin nang sawiran nang sawiran jadi pengulun terus membawa akan jadi tidak lupa ulun meminta maaf sebelum bemadihin di sini ulun lanjutkan jadi minta maaf ulun lima ucapakan apabila terjadi kaina kesalahan ngaran ulun bemadihin ini secara sapuntan kadeda lintas pakai buku pakai catatan jadi imbeheno beheno tupang kana beheno luput juhe lamun kana betaros besar kamustahilan jadi ini bang ulun harap tupang maklum hentian berataan jadi ulun berlanjut aja nih membawa akan sebelum madihin lanjut berataan bertepuk tangan bertepuk tangan jadi bang kami bersyukur berataan jadi Pak Haji Duni kami mau ucapakan padahal kasini ada minta sawiran cuman sidin juga tadi nang menampayakan jadi niat kami itu bang kasini asal lawan abah guru malam ini bertamuan mun ka Samarinda kami kaji jauhan lalu kami bersyukur di sini sabarataan berkat malam ini lawan kian tak kumpulan jadi ulun bingung kutak gesan siapa nang ini disadiakan sekalinya ngini gesan ulun saurangan
Amun hibak ini pasti ulun bebini kain nama undang pian. Jadi belanjut aja nih bematihinan tampolo pang kita lawan ini abah guru malam ini bertemuan. Jadi lawan sidin kita mendoakan mudahan tuh bang pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian rezeki dilancarkan, mudahan bang pian dimana tuh bagana selalu dalam lindungan. Lalu kita berdoa pulang saberetaan mudahan lawan sidin kawata terus kumpulan mulai dunia ini sampai ke akhirat apabila kaina matian, apabila matian. Jadi bang ulun sakader nih beduduk diisi ini sawiran. Ini jatah ulun jangan maambillah pian. Jadi nih belanjut ulun nih membawa akan sidin bang menyawir sampai habis nang di tangan. Lalu terima kasih Pak Hajilah lawan pian. Kikirang ini cukup menambah duit jujur. Duit jujur. Jadi matihin ulun nih mana rusakan amang nang dihiga timbul manyumpaniakan. Jadi nih sawiran gesan ulun saurangan karena pang ini pastinya gesan ulun sudah disadiakan. Jadi nih mahaji mengawai panglawan tangan sidin umpat membuat menambah itu sawiran. Banyak terima kasih mahajilah lawan pian. Masih banyak lagi ini pang mahi bakakan. Kikira pastinya kurang lebih 2 kilanan. Amun hibak ini kawa manukar hadangan. Juga nih pang ulun di sini melanjutkan. Banyak terima kasih mahajilah lawan pian. Lawan pian. Jadi matihin ulun nih mana rusakan kada kawa tupang taros ulun nih baka kenjangan. Jadi nang pertama tadi membawa syair sudah ditampilkan. Jadi guru-guru ulun bang mendengarkan menyambeti ngaran pian takutan ulun katulahan. Nang jelasnya ulun di sini lawan pian tampolo bertemuan. Mudahan pang kita di sini saberetaan berkat ini guru malam ini tak kumpulan. Mudahan pang kita hajat dikabulkan. Pastinya rezeki kita mudahan dilancarkan. Setiap langkah kita diberi keberkahan duniawan akhirat bertaan salamatan. Salamatan. Jadi pang ulun sakader mamadahi ada tadi guru lawan ulun mamadahi. Ujar kupang guru yaitu guru Udin kita doakan malam ini. Mudahan jersidin panjang umur sehat badan itu hari-hari. Jadi nih sawiran berhembur di muka sini. Ulun kulir menjumput lantaran ini ada cukup baik gesan begini. Jadi nih tak lupa ulun pulang melanjuti. Jadi nih betaro saja madihin di sini. Jadi terima kasih bang lalau
lawan pian itu pada malam ini. Jadi nih Bang Ulun madihin langsung terjadi. Jadi nih tak lupa ulun hendak mamadehi, amun sawiran behambur ulun kulir mamarabuti. Kalau pina ulun tajem bekawan dehi, timbul bakalahian kain najua nang rugi. Jadi nih Bang ulun belanjut Bang mamadehi, oh jernih Bang Guru hendak mendoakan lawan abah guru nang pada malam ini. Mudahan jerpian bini dua beisi. Jadi Bang ulun sakadar mamadehi, amun pian bini dua ulun jin belum lagi. Saumpama pian bini hendak menambahi, doakan mulu ulun mudahan lakas bebini. Asik lakas bebini. Jadi pangulon di sini mana rusakan pian mahambur sawiran tapi kada diisiakan. Tapi kada bapak nang ini kin mahaji ya sudah bersyukur lawan Tuhan. Tapi bila masih ada kawan ditambahiakan. Lalu ini kawan kisah membuat takkan, padahal Bang Inya hendak membuat kakantongan. Cuman pian maliate lalu Inya bina supan. Bina supan. Jadi matihin sakadar behepalan, sakadar ngini jua menghibur bebuhan pian. Pastinya menghibur para guru-guru, para alim ulama nang ada di hadapan. Berkat malam ini lawan sidin tak kumpulan, mudahan tuh di surga pulang kita tak kumpulan. Tak kumpulan. Jadi pangulon amat dihin malanjuti, ulun pinama humap sudah pada malam ini. Padahal kipas angin ada di atas sini, cuman tuh kenapa kipas angin mati. Jadi nang di muka ada kipas angin cuman tak jauh Pak Haji. Jadi di belakang ada di endeke ngaran ulun do di tengah. Lalu pang anginnya kada tapi marasai, tapi kada apa tetap ulun bersyukur asa sawiran tak penyakit. Lalu berlanjut aja pemadihinan di sini. Ayo sahabatan tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Jadi pangulon di sini mengisahkan sedikit satu makan tangan di perjalanan. Jadi nih pangulon tadi imbah kasih nih kami pendatangan langsung aja di sini tadi tuh pang ajen lalu begesakan beudu sabertaan ulon tadi di jalan parut rasa mual sehingga sembahyang ulun ni merasa akan cuman tuh mahaji yaitu bini pian teh panas maulahakan sehingga parut ulun pulang kembali nyaman. Jadi tidak lupa ulun ni mau ucapakan terutama tuh bang pian guru tuh menyair suara kebebagusan bilanya juga bisa besahutan madihin.
Kapian madihin malanjuti padahal kada banyak sakadar ulun manakone jadi pang mikrofon si din dijulungi nyaman tuh madihin berdua langsung maise jadi pang pian kami persilahkan aja malam ini kesan untuk guru tepuk tangan sekali lagi sekali lagi. Tina betunjulan tian maambil lalu guru Udin pulang umpat tuh kasini jadi terima kasih guru lawan pian ulun ucapkan malam ini jadi duit pian langsung ulun memilih jadi tidak lupa pulang ulun melanjuti lalu nih Pak Haji sawiran pulang bebegi pinanya sawiran malam ini tak benyake ada nang pacul upiah tadi sidin membujuri jadi terima kasih lawan pian malam ini jadi nih Bang Ulun berlanjut aja di sini jadi tuh tampulu bertemuan malam ini lalu tidak lupa pulang ulun mau ucapi ayo sabaratan tepuk tangan sekali lagi sekali lagi bila beparabot diingatkan kawan ngene jangan beparabot memicing di belakang sini sakit benar tadi ulun dasar bujur manahane lalu nih pang kita berdua bertaan tampulu pang sawiran banyak benar nang memberi lalu kita berdoa tampulu ada di sini mudahan pang kita berkat ketujuh berbagi mudahan tuh pastinya dilancarkan rejeki mudahan pang kita bertaan naik haji nang mana tuh nang sudah mudahan kawa dua kali mudahan nang bebini dua kali mudahan tuh nang belum bebini tahun ini tahun ini jadi nih berlanjut ulun pang bemadihinan tuyat 5.000 tunggal nang di tangan jadi nih pang ulun terus membawa akan lalu tidak lupa menyapa lawan abang nang ada bang tuh di kanan lawan abang Riko nang pian tuh bangaran semalam ulun madihin nang tuh di kandangan pian ada memberi ingatlah duit sawiran duit sawiran padahal bang ulun beta tagih tuh sawiran padahal marasa aja guru rasa sufan cuman bangsa pale manambahi behen cuman kata-kata ulun hanya begayaan cuman sapalih begaya behen bebujur bebujuran
Jadi bang kami berterus lanjut di sini. Jadi tukang ulun pulang hendak melanjuti. Ulun bermadihin hanya menyenangkan pianang ada di sini. Jadi tidak lupa pulang ulun memadahi. Tampuloni tak dapat buhentian lawan kami. Jadi ngini kami pulang mengenalkan. Jadi bang guru nang ini rombongan kami itu dari negara kecamatan Daha Utara dari desa Paharangan. Jadi munyapian kanu kami tuh beilang kikira tuh pastinya banyak juga disadiakan. Cuman kada kawa menuruti kaya sawiran lantaran di sini sawiran kabeh benyakan. Jadi nih pang kami lawan pian mengenalkan nang ini rombongan kami yaitu Nurul Patah Gruai diberi ngaran. Banyak tunang bujang pada sudah bebinian. Amun nang bebini hanyar 4 ikong ulun nama madahakan. Terutama tupang bangdol gulungan tapih kagenalan. Gulungan bang tapi nang kaya haruan. Tahulah bang guru pian lawan haruan. Jadi ujar guru tahu ai lawan haruan. Tuyat gulungan pian bang ai dihelusiakan. Amunnya nang di bawah kawa ai digonaliakan. Digonaliakan. Jadi madihin ulun ni melanjutakan. Sudah mamadahi ngaran kami sarumbungan. Jadi nang di muka ngini guruai masih bujangan. Ngini umur 20 saku parak salawian. Lantaran pangjenggut niat sudah kalabetan. Jadi ngini inya juga masih bele. Oh tersingut tuh. Salah sampai tuh ulun. Jadi tadi ulun tersalah menyambetakan. Nang ini bangsa singut tadi tak sambet jenggut. Pintarilah lawan pian. Jadi nang dihiga jua nih masih bujangan. Ngini jua mahyuni inya hanyar begunting dihiga kati tipisan. Liwar gaul benar kademan dari rumbungan. Jadi ngini yuni ulun hendak mengisahakan. Inya masih bujang hendak ai bebinian. Jadi sementara bangsa ai pajah di tangan. Amunnya bang ikam hendak pacah tuh di tangan. Aku kada menyuruh mintarilah lawan ikam. Lalu terima kasih nang ini bang tuh menulun dari itu. Jadi bang ulun bang lah begeye. Cuman tadi bang ai duit sawiran ulun tak kirap takan upian. Tapi bang kenapa pian manjumput di tangan. Tapi bang ai ulun sakadar begeyeen. Cuman begeye ulun sesuai kenyataan. Masalah ikam tadi bang baca di tangan. Aku kada menyuruh timbul kaina jadi tanggungan. Jadi mun yang itu amun kawa jangan ikam. Baik tuh bang sabar berdoa lawan Tuhan. Mudahan rajeki khususnya ninang bujang selalu dilencarakan. Nyaman tuh bang kita binilah kasbe isian. Isian
Jadi bang kami pulang hendak mamadahi, tampolo guru-guru di muka ada di sini. Jadi rombongan kami ada 6 dari Arab Saudi. Jadi nih bang Inya hendak di belakang sini, nang tahi lalatnya tuh guru ada di dehi. Jadi ngini Inya ujar belahan Arab begena di Arab Saudi, Afrika Selatan benuanya di Pandai. Jadi pengulon di sini melanjutkan berapa menit sudah kawan bemadihinan. Ulun merasa ai jua guru ai sakit rakungan lantaran madihin kadede menggilirakan. Jadi nih bang ulun madihin lanjut sorangan. Jar ulun tuh bang guru bisakah tuh sampian pastinya bemadihinan. Jadi ulun bang kada melihat ngapa maksud pian, karena bang ulun ditampak akan kejauhan. Jakanya beparak nyaman membacakan, bila ulun tak salah mintari lawan pian. Lawan jadi pengulun di sini melanjutkan pinanya bemadihin di sini saberetaan. Ulun bang malihat beretaan lalakian. Jadi nih bang ulun sakadar melanjutkan, lalu tidak lupa lawan Pak Haji Duni pulang ulun mendoakan. Lantaran bang pian banyak benar memberi sawiran, ini bujur cukup menambah duit jujuran. Jadi nih bang ulun tuh mendoakan, kita langsung di sini berataan diaminakan. Mudahan bang pian panjang umur sehat badan, mudahan rezeki pian itu dilancarkan. Dimana begana selalu dalam lindungan, setiap langkah pian diberi keberkahan. Mudahan bang pian jua nih pastinya selalu salamatan. Lalu kita berdoa sekali lagi berataan, berkata para ulama malam ini tak kumpulan. Mudahan bang kita hajat dikabulkan, mudahan bang kita berkat di sini tak kumpul, jua bang di surga pulang kita tak kumpulan. Amin ya rabbal alamin, berataan di amin naka ade amin naka. Jadi madihin ulun ni mana rusakan behen utupang dua lih tabulik surangan. Lantaran pang jua bingung sambil memikirkan, jadi kada apa nang apa ngini ulun kawaman nampilakan. Nang pastinya kami sudah alhamdulillah lawan abah guru malam ini bertamuan. Kena imbah madihin kami hendak beputuan, supaya tupang ada kain kenangan. Jadi madihin ulun terus malanjutihan pinaranai sudah ulun lihat pinasunyi. Sekalinya tuh sawiran nih ngekade lagi. Sekalinya sawiran marijut ini apa? Marijut dulu mikrofonnya. Tangan bertali aja bang. Apa? Buat. Pakai tisu ini sama nyampe kawan beli udah. Jadi
matiin apa gemat jadi matiin ulun nih melanjutakan hanyar ulun suah matiin tuh di sini pakai tisu bebungkusan pina tuh dilihat kira ulun beli uren jadi ngini ngapa tentang pondok tadi kok jadi toh jadi ngini ulun hanyar suah betamuan kapalanya ngini dasar kakek genalan jadi munnya kaya ngini yunai ampun nikam jelas bebinian membulikakan jujur jadi belanjut ulun nih mana rusakan bilanya bagi kena rasa kenyamanan lalu topang guru binanya sudah lawas tadi sidin mana hane sidin hendak bakame tadi bang memberi kode ulun bang jua guru hendak bakame sebelum adihin terjadi cuman hendak bakame ulun jua tak sopane paksa mulai tadi anak bakami ditahane jadi madihin ulun nih mana rusakan abang nang bebeju kuning ampih kah bejepinan pinanya Pak Haji ye sidin jua kauyuhan jakali bang ada sawiran kikira berdiri pulang jadi ini abang pinanya berdiri pulang ulun pang malia katiak pian paluhan jadi bang ulun sakader BGGYN cuman tadi menyambet kayak sesuai kenyataan jadi maminta rela bang lalawan pian ulun tuh katuju melihat nang jenggut pian sapali bangai ada warnanya tuh behuben jadi belanjut di sini bemadihinan kada usah behiring-hiring hadap kamu kahajaikam jadi nimadihin ulun bang mana rosakan jadi tidak lupa pulang ulun mamadehi pinanya bang guru sudah bakami tadi kikira tuh giliran ulun pulang nang ini bila ulun bakami pian guru itu terjadi jadi bemadihin ulun nih malah jutakan sakader pastinya nangin di begegayaan lalu bang Mahaji menjulung duit di tangan ulun bang menyambet sakader maliatakan lalu sidin bang pulang menambahin di sawiran jadi banyak benar pinanya sajutaan cuman tuh dibawa kemana tuh sambian jadi nih bang ulun terima kasih banyak Mahajilah lawan pian mudahan bang pian rezeki dilancarkan mudahan hajat pian Mahaji dikabulkan kalau tahun kaina pulang hendak bebian jadi nih bang ulun terus mau sapakan jadi tuh berebut besingkir ulun sorangan halo Allah salale
madiin ulun nih melanjutakan. Jadi ada lucu pas sawiran berebutan, abang tunang lama tajam betisu di tangan. Jadi madiin ulun nih melanjutakan. Jadi nih bang kita sadar kegayaan. Jadi nih bang ulun menyapa ujar kawan. Ada gitu abang teringarannya siapa sekali lagi dipadahakan. Ujar bang Abdullah anak guru kami kita mendoakan. Cuman tuh sampai belum doa lawan pian. Sodakah tuh begini atau masih bujangan. Jadi ujar sudah sini menyahut soangan. Cuman ini belum namanya tunang bujurnya. Jangan mendustai ikam. Jadi nih bang ulun ini mau ucapakan. Ujar tuh begini sidin sudah 2 kali. Cuman ulun ya. Jadi tuh mikrofon langsung aja dikotiin. Sudah kebangkian bini ada berisi. Ya awan-awan. Namun awan-awan ini lain bang jawaban. Cuman pamulaan amadihin hadiah. Jadi bang pian bangai pulang malanjuti. Sudahkah ujar ulun sampian tuh bebine. Jangan lawan ulun bangai mandustai. Jadi tuh bang abang junai kademanya hote. Ini nang dihiga jua aur maung kai gigi. Pina bang bebeo belum besikat gigi. Mana seharian nang ini kada mandi. Kada mandi. Jadi bang ulun di sini melanjutakan. Benyu aku wah aja nang di hadapan. Amunnya benyu teh pastinya tuh ada gula manis di rakungan. Amun benyu aku wah hambeng karasaan. Jadi mirip geluh berarti mirip bebinian. Bila ulun manginom asa sigar tuh rakungan. Jadi bang ulun di sini melanjutkan. Benyu nang apa nang pian mengirakan. Warnanya pinah bang tapi singku besar. Pinanya bang ini ada banyak sumbernya dibuat akan. Jadi kada apa-apa tetap terima kasih. Pastinya lawan pian langsung kita sapa pinggah duit sawiran. Jadi guru ini bang benyunya gono bener nih cangkirnya mahaji maul akan. Mana bang talimbang ada bepiringan. Jadi nih bang ulun terus membawa akan. Ngeliat masih bakukus pinanya kapanasan. Amunnya manginum timbul bibir sariawan. Lalu nih belanjut aja di sini madihinan. Jadi nih bang ulun sakadar tuh menghibur di sini beku hentian. Lalu nih berapa sudah nih bang kawan di sini bemadinan. Bila sudah lawas sedang diberi kudi. Nyaman tuh bang kawan kada tapi tak uyuhi. Tapi kada papa
biar bemadihin sampai ke subuh are. Asal bangsawiran ada lagi Pak Haji dunia. Jadi Bang Ulun sakader begekeyaan Pak Haji lah mintarila tadi menyampaikan nginikin Bang cukup belum lagi behitung kain nama upah kawan siapa nang mahitungnya nyaman no diberi pulau bagi sakade jadi Bang Ulun di sini melanjutkan. Jadi nih kapasnya bila tak sampok bibir guru gelienan. Jadi nih belenjo tak jadi bemadihinan. Amunnya Bang jauh kaina suara ulun kada tapi kadengaran. Jadi tadi kita ada mau ucapakan lawan Abang Abdullah belum mendua sekalinya pian ujar belum beginian berarti bangai kita sama aja bujangan jadi tupang masih aja guring saurangan jadi ini Bang Ulun lawan tupang pian langsung kita berdoa bertahan diaminakan mudahan tupang jodoh lakas mana muakan mudahan tuh rejeki pastinya dilancarkan awan jadi madihin ulun mana rusakan kayak apa guru sadangkah pengampian jadi tuh Bang Guru di sini mana rusakan. Jadi tidak lupa ulun nima ucapakan. Saumpama guru wei ulun kauyuhan kawah aja madihin gembus disalangakan. Kain pangkawan pulang membawa akan. Amunnya Bang ulun pulang nang manyair surangan. Jelas tuh Bang ulun surangan nang kauyuhan mulai ini ulun di sini melanjutkan jadi nih Pak Haji pulang berdiri sampian binanya nih memberi pulang memberi sawiran hentuyat berebut ulun takutan bejembeen jadi mun berebut Pak Nyunyok tuh kapit rapit jadi Bang Ulun di sini mana rusakan rami benar leh jakanya sama laman jakanya madihin kita sama laman asal tuh Bang jua behembur taruh sawiran abang tak koreng nang awak saling genalan hampir tuh Bang pian tarabut tisu di tangan hanyar 20 tadi manjumput di tangan langsung sidin besyukur pina rasa kahimungan jadi Bang Ulun di sini membawa akan pinanya Bang baju kuning bisa bemadihinan adakah mikrofon dijulungi itu Bang pian apa ai Bang bangai sakader menyahutakan ngarannya di kepala nang ini ngarannya ini adalah Bang Holo sampian beisi rambut oh ada kira begundul andaknya didehi nang ini ngapa ngarannya ini ngarannya alis jadi Bang Ulun
ulun terus saja melanjuti, jangan bisa bematihin mulai pamulaan tadi. Jadi bang ulun lawan pian mana kone, sudahkah tuh bang pian abang beisi bini. Jadi bang pian bisa uteh. Sudahlah pian jer ulun beisi bini. Mulai dah tadi belum babini, tapi belum babini ingat dia di sini. Namunnya di rumah sudah 4 dari awal lagi. Jadi bang sidin ujar tuh bang bini 4 tikong tuh beisi. Ada usah ulun panjang liber mana kone, saumpama pian malam sanggup berapa kali. Ayo, ayo kali. Jadi bang pian lanjut aja menyambungi, jar ulun tuh bang bini babilanya bang malam nang rajin membunuh Yahudi. Bila malam Jumat pastinya sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi bila sekali membunuh sama pahalanya 70 ekong bunuh Yahudi. Tahukah bujurkah sabu salah Muhammad deh, nang pastinya ulun haber orang jua suwa Muhammad deh. Jadi lawan pian ulun kira-kira awak nang pina beisi, pinanya nang betian nanti tuh sendiri. Jadi bang ulun di sini melanjutakan, jadi ni tampulo madihin besa sahutan. Hendak ulun bang lawan pian memberi pertanyaan, hendak bang menyambet mulai di kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nyatu kepala ujar tadi ngarannya rambut, andaknya di dahi sakit bila dicabut. Kalau nah di bawah hidung itu ngarannya Singot. kalau anda di dagu Itu ngarannya janggot. kalau anda di dada andaknya di dada. Bila orang ujar kakanak katuju mangunyot, kada kakanak aja pian gin katuju mangunyot. Kalau nyapang pusat andaknya tuh di tengah. Kalau bang pusat Itu andakannya di sini. Ke bawah lagi. ya Itu ngarannya aneh. Kaki maksudnya kaki. ya. Kalau di bawah pusat kikiran nang 5 jari, nang itu bang bangai warisan arwah kai. Jadi tuh nang ini ulun jua tuh bang kulir hari ini mama dehi. Baik ampun pian kikira berapa sinti. Jadi bang ulun di sini melanjutakan, jadi tuh bang pian kawaka menyambungakan. Pian tulang bangai menjulungi pertanyaan, kain bang ulun pastinya menjawab akan. Ya, melanjutkan. Mulai tadi anda kayak melanjutkan, tapi mikrofon andaknya kayak jauhan. Mulai tadi orang rame berabutan, berebut
teu saweran banyak duit papuluhan. Ulun mulai tadi kana kuracak ini untungnya orang hakun pemedihin orangnya banyak jual saweranan mun sorangan dapat nang habang sorangan hanyar 3 beris ulun pamandang ngarakan sudah pian tatawa tangalih memikirakan jadi nih bang ulun hendak mamadehi kita nih matihin berdua langsung maisi cuman tuh bang pian talambet na umpate sehingga sawiran ini kita kade bebeji jadi tuh bang pian hanyar aja satu mat hinta di manyahote sudah 100.000 diberi itu Pak Haji jadi jar ulun pian pulang bangai menjulungi pertanyaan kaina insya Allah ulun nang menjawab akan kawah aja hulu sampian memikirakan sebelumnya ulun lawan pian menyilahakan jadi pertanyaan julungi bangai ulun kaina menjawab akan ada usah pian bangai betu tunjulan jadi bang siapa nah hendak sini belewan tampolo malam ini kita bertemuan ampar bang gokar ai di dalam jokong siapa jua kakak ai marabahinya nang rambut ikal kakak ai mamak di hojong siapa jua itu ngaratnya jadi bang itu bangai bepantunan lain lawan kisah kita bemadihinan masalah bang pantun ulun kawamannya hote bila ada minyak lama di dalamnya papace saumpama awak lama kesanggup berapa kali berapa kali jadi bang Sidin binanya sudah kalapahan dan niat hanyar satu mati yang namanya hotakan ulun bang makaam sudah parak nih sajaman jadi nih belanjut aja nih bemadihinan ayo sekali lagi berdataan tabok tangan bok tangan jadi bang kami di sini mau ucapakan pian ka bang guru pulang manyahotiakan berangai 4 beris saja tuh disampaikan biar kaya abang tadi nang bepapantunan padahal tuh kade pas timbul nang di hujung ujar siapa bang aran padahal matihin kade tantang ngaran tapi kenapa pian timbul tuh takano kawan jadi nih belanjut ulun pama ucapakan banyak meminta maaf pintarilah beretaan lawan guru-guru ulun kade tahu asap salih ngaran pian nang pastinya ulun lawan pian mendoa akan kita langsung berdoa di sini saberetaan para ulama di sini tak kumpulan dua para habaib mungkin di hadapan lalu ini kita berdoa beretaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat
berkat nih salawat kita sabarataan panjang umur juga sehat mudahan rezeki kita tambah meningkat mudahan usaha selalu tuh berberkat mudahan pang kita berataan kabul hajat mudahan pang kita kain ada pang syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad berkat ini kita ketujuh membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi sekali lagi kita membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat ini salawat kita berataan selamat dari ini dunia sampai kaina ke akhirat jadi bang guru nang ada tuh di muka sudah memberi kode ujar Muhammad dihin sedang itu berhenti jadi Pak Haji Sidin nang akhirnya cuman ada sawiran lagi andaknya di dehe oh my bang sawiran Sidin banyak atau beisi mun maha bisaan sawiran sampai ke subuh are timbul pian taguring timbul ulun kaina mate ojor jadi pangguru tampolo bang mikrofon sampian tuh di tangan awakah bang pian madihin menyahutakan jadi ini pian julungi pertanyaan kaina bang guru wai ulun menyahutiakan terima kasih ulun ucapakan atas pujian lawan sanjungan pian kami hadir di sini mendengarkan mudahan pian gembira barataan kita hadir di sini barataan amin bakat Pak Haji lawan ibunda yang disayang kita doakan mudahan Sidin beruntung beriman amin amin Allah membawa kita masuk surga berataan amin tapi jangan lupa pian barataan kita tak kumpul berkat guru-guru berataan cukup sekian sebagai pembukaan kalau pian hendak kelanjutannya tunggu doa dulu bila beliau membukakan apa yang ada di dalam kamar barangkasnya selanjutnya ulun serahkan lawan guru biar kita semua mendapat keuntungan dari dunia sampai akhirat nanti guru kamu tukang pukul kabut kaina ulun menuruti gaya pian ulun tak umpan malam ini bermadinan jadi matiin ulun nih melanjutkan jadi bang guru kita begegayaan sakadar lawan pian menghibur buhan pian jadi nih matiin sadang kabanutupan namunnya kadeda kode dari sampian terutama nih Pak Haji ulun nih menyaranakan jadi munnya pian
pian baje hendak kanutupan kikira bematiin ulun yang maahirakan cuman bang mahaji mendedeh lawan tangan berarti matiin disuruh dilanjutakan amunnya bang lanjut ulun juga kauyuhan kurang bang bangai lamunnya berhentian pastinya pujiakan ada pastinya kayak namanya hutakan jadi dimatiin kita bang bejabat di sini bertahan lo terima kasih pastinya lawan pian amun cepat benar ulun kauyuhan pian nyamanai sakadar bejugitan ulun pemaka amat dihin kauyuhan jadi bang beelon kita pulang bepalan jadi menyalambet ulun membawa akan tahu jua sempian akain taguringan tupang buru pian manyahote nyaman bamadihin kawa ulun malanjute nyaman tu berdua madihin tu terjadi jadi pian guru lawan ulun langsung aja ditakuni kain abang ulun langsung aja menjawab juta lagi sidin di tangan dibagikan malam ini juga berhabisan pian barataan sebarataan berrezeki insyaallah kita sebarataan naik haji insyaallah juga malam ini malam Jumat malam ini kita barataan nunggang bini mudahan pian barataan juga dapat naik kurang haji semoga kita malam ini bermimpi amin bermimpi lagi lawan hati semoga kita malam ini bermimpi malam ini asik bermimpi Nabi amin mudahan Nabi menyanyi kita mudahan berkat Nabi kita begini lagi berkat Pak Haji Doni mudahan Pak Haji Doni begini lagi awak lawan itu juga ada bijak kan